Kaseng HANM West Kasil District hapo kejingi lamu Presiden Ba Gabriel Solang lembat ki para dekot menta kasngi ke sao terik urisau kila leit banjengo yu weu samla bla syutia pang menta la lai snem teu samla udai bla tip kerteng kum udon kupar nong siej arpinyo snem kerta ubana kasnong lumpengat kasnong ke bedona katany iap West Kasil District bat ulama de ketek jing stom ke belabat yu menta la lai snem hadu ba ula syutia pang baj hiyeng nakaliang jing dekot ke HNM kum si benta ban ai men sem yu teu samla bagi kemi ki pa kila no senyang ru syakte long yeng jong teu samla ubadan hapreng ke jing stom ke belabat yu la slam ngidon menta hagane ke sinong miap hagayeng kasem jong i ba Edwards im ba jong ini ikong Christina nung si ngiwan hangne adin bangilayo sngeu ya kicing sitom jong ikun jong ini kayeng kasem iba don kupar nong si ibala arpnyo senam kerta ketum kicing itu jong diba hayeng asem loong ba ini ikun ilapang mentala gembalai senam balik wat kelen gidawai hangne hari kasi ngre im sim layo ya kajing tia tia hadin bagi para member jungi ki ai jing tip ingi de kom sibanta banyak tenrong lem ya kakia kasion ngi nagaliang jong ka HANM West Kasil District ngi wan menta ha kane kalunging longsem ban wan kit bok kit luyang lem ya kini gibahing sem bat hamtam ya inong pang o ba inyo no ikijing koit jingkia o ngimdon sibon kijing ai ya pi mai ngre kom sibanta ban ya kendrong lem ngin ya no sniang kendiat pungsoj rengkat bat ki katok ene kinong kerjaan jongi ibala no sniang habede bat kene kebenta desibon de kene kopor nga khot ya i kumi jong ini i pang iba bapang menta ban sim me ya ini jing ai jing rap lem jungi dia so mo kum ke jing rap lang